کوردستان دایکامه بیولاتم وەک دەوریشێ بێماڵم عاقل سەودا نەما هێسیرەکی بێحاڵم ئاخ شەوتی گەل بوو سەخیر دەروبەر حەکیمی لۆغمان کەس لێ نەبوو چارەسەر دەم باش سلااو و ڕێز گەلی تەماشاوانên nehêja evdem û hemû demê we di nav xêr û xaşî dabin. Ez Kinyazê Mecîd pêşkêşvanê bernama dîwana helbestan îro roja duşemê dîsa hember we me. Temaşawanên nehêja wek her car ez hêvîdar im bernama me par vekin wersa ji bin abûnê rûpelê me çimkî ev hemû bername ji bo gelê me ji bo we hemûya têne avakirinê ser çand û huner ziman edebiyata gelê me têne avakirinê. Berê wekê ez hêvîdar im carek din bernamê me par vekin bine abûnê bernama me. Temaşawanên nehêja da ku bernama me îro daha balkêş ve daha têr û tujî ve îro mêvanekî me giranbiha helbestvanekî me hêja amade ye kekê me bavê rojîn em rêjî hêvî bikin bira kekê me bavê rojîn dexe ser ekranê. Mamosta hûn bi xêr hatin ser çawa hatin. Spas tu jî bi xêr hatî ezîzê min ba spas ser çavê min gelekî bi xêr halo salem. Hûn çawanin baş rewşa we çane Em baş in rewşa koçberiyê baş nabe tu cara ezîzê bes yani qey bederama Kurda ava mam dinyayê bikerin. kerema xwe qese bikim xelqê kê derine vê gavê hûn kê derê dibînin koçberî ku bûne ji ku hûn beşdarî bernama me dibin. Spas ez gelekî kêfxweşim ku ez bi mêvanê wa ez spasiya we dikim ku ev derfet we dam ku ez were alîkar bim bi mêvanê wa û serkeftin bê ji wî karî we. Ez ji Kurdistana Rojava me ji herema Dêrikê bêjinê Dêrika Hemko. Ev hest salê min ez koçberî şoreşa Sûrî dest pê kirim derketin rekî. Welatem derketin. Ev hest salê min Almanya bajarê ve orta destmênim. Bavê İsmaîl İbrahîm bavê rojîn tê me nas kirin helbestan bavê rojîn tê me nas kirin. Ser çawa hatine. Spas ezîzê min pekê. Mamosta rewşa Rojava niha çanan dikanekî me re qise bikin. Xwedê rewşa Kurdistana Rojava kekê min di nexweşîkeke zehmet dê rastî jî gelekî jî gelekî guftgû têne serkirin û gelekî metirsî ser heye bi rastî jî metirsî heye ji ber demografî gelekî hate guhartin têda. Yani tiştekî beskî min deqekê bes bidin di derfetê de bajarê min bêjinê Dêrika Hemko باور که بلکی کو نیکی معمور شغل کرد یعنی کار کرد با نیکی عرب نداته بدری نه شدی هشتی بونه عرب بی باجاری دام یعنی قال کی دیموگرافی که قال کی ندرس چی بود کردستان رجاوا دا جه مترسیه براسی جه مترسیه yani Kurd jura derket ne Arap hatna ne ka cihan. Kurd ari Kurd derket ne Arab milyona kuni be Kurd belki derket behterci وجبك مخابن جه مخابنی yani Ve demê hûn Almanya jiyan dikin. Almanyacım 8 salî min Almanyacım. Rewşa helbestvaniyê çaçê dibe bava. Xwedê baş yani ser xwe sekirin baş ber xwe dixwim. Me kar nîna ez sweda dixwênim dinivîsim nekî. Hêla zimanê Kurdî de dinivîsim baş yani kar baş. Belkî li vê derê ve 8 sala da di dîwanem çêkirin hazê amade kirina bes êm çap nekirina. Berê jek jem hebû ew jinekî neqeba Sûrî û Tirkiye de hinekî ew naha amade kirbû ya di duan. Ya siya û çara li vê derê amade kirina. Hinek çîrok baş nivîsê newlo kurte çîrokin. Yani ez ser ziman baş ser xwe sekirim ez xwe re dinivîsim. Karî min niye? Alber xwe dixwim ji xwe re xwe dinî. Wextê xwe derbas kim xwendinê.
بله ما مستا گاوام روجاوا و دامه و هلبست دنیلسین یعنی آه هلبستانیا و چه دامه دا دست ببو از من تقريبا يا يكمي دهشتي من هذا من فيسي هشته نهادا الشامي 2008 يا يكمي تشابكر ديوانا خو من شامي تشابكر من الشامي يك تشابكر وازهاتم دركتم هناك السويدي هناك فيسي بون التركي جباج 9 لازم مع اسطنبول تاخذ يعني مياد دوا شو اللي صاروا بيسو سي هالبس ما وتشيكر يعني هال اوجي والفيديو جي من الدعاء ما ذكرنا دامام روجاوا بون ما مستا بس گريك چه دبون و هلبست دنیلسین يعني اولي لا از دولة بس جريك شيء تقول بس الشامي دمام البايتخت يبو هناك شام از قش جانا شامي شو صاليا شامي ما الشامي هناك سبكبون هبو ما ترسيوا كهرما كردي ما ترسي قال لك نبو يعني جمهوره بس هرمي كردي هناك كيلو ما ترسيها بس بشكل عام ما ترسيها يعني دولة وزاني نظامك رجيم دجمن يعني بقازنا خارج دجمنه بس باعتبار ام شامي بون هناك وشي هب يعني نوكا هرمي كردي بترسنا قال لك نبو ما ترسي ولی روجاوای کردستان ظلم که مزن سر روجاوا دا باری كم روجافا تيك شو ام تام سرخوا بساكن براسي جم تيك شو راسي اخو بيجن فيهم بيجن يعني ام راسي بيجن جبركم راسي نه بيجن ام تيج تيك شو كردستان روجافا باش تيك شو يعني مخابط وش قادر ما قدر بلكي يعني بلكي جانا هو قدر يجي ادي بلكي نراس بقدر جبر مهوجي بهابي بيجي كيماسي ما موسى خوش كيماسي ملاتي ماش قال كان بس قريكي ما هنا بس كريكي ما خوش بس كري قرا شي كان ناكو كيما بهبدوره قال لك هنا بهترش دجمن فيدي ده هناكي فيدي ده هناكي شي كيما هنا يمكن ناكو كيما بجنا ناكو كي د قبا بارتيا د ولاتا د هنش بونا افاكرني يعني هر كذا خو افابكي مخابي مناكو كيما كوم هبدو تنبكن ام شري هبكن افق قلقي زحمتي الفردي يعني ناكو كي منو هبالك من دوسا كي من بارتي كي نسر كو ام تشبكن كام تشبكن يعني ام شاباك ام تشخو بيش ام تش خدمتي جنتا خرب ناكو كي تناكرني وهبدو بيشين مخابن او كل جمع الكردستان رجافا برا شر صالمنا نافتا قرا كردي دمو باش ادناف دا ماما وناكوكي يكي كوش برجو ديا كردية ترى باور كنين ام راسي بيجو خابن دم پرسه سیاسی هم دای نالی که برنامه ما یا هلبست هایم ايه ده فرموكا بله هم تماشاوان عاجز نکن هم درد بزانم بله کرم خو هلبست و آمدن هلبست کی پیشکشی تماشا ازي كولو كرت بيشبك انا تو وإذا ذهنك يجم کرم فرمان سپاس بي از بيبي ما دلي وبن هالبسيمه اري جاني از هاتم خن دوان کی زنديما جكش کا كونارم كردكي زردشتيما هل بس فان کی آزادم جتاجا مالي جزريما جمع دجلي وفراتم لهنجي برزانيما لمهابات أزهما نمركي برنجي قادمة لقامشو بدنجم جدبستانا جگر خوينا كرد حمو يكن تفبرانا چبرزاني چه آپوچينا مالاتا بابا نه تجیز چند هم پیاما بخونن تماشاوان مخیر هات نواد ویژن امداد بینگل سرحد آدار گابون ولاتی حجی آتامان سلاو رزیانش مرانه امجوانا در چاواب تباد ویژن مامسته هجام قال لك سباس سر چاوات تباب مهباني معدل العزيزة کرم قد صاب هالباسته وان لتصاد چند هالباسته بیشن برنامه یا هالباسته همه ایرا از تو نه اره هردم دو میوانم چید بون ایرو ام هر تانه نه
امی هلبست بیشن باخ بیشن درد کل خوش هورا بیشن امی هلبست خوش بیشن اري امي بيج انا امي بيج غمناك كاكي مساج خوش که ما دیار رامان هلبست وانا ما هجا ایوار باش ما مستکنیاز سر جافا ديا رامان سر جافان وسادن ميفانا وجي سر جافا مساج که ما آهان دامیر سلاو رزی هناج مرا هذا سر جافا بوتافا وقال لي بخير لسر برن روجي دينم نابين تي خوش بتيبين كردي لشفين زستانا ان دريج لبر اغرين دارا جترا هلبست تاخوا بيجم تداویان شویدا لبر مومي افینیا ما فرتوکا دلی خوا جتر وکم با آوازین خوش وی آگری خونه دجوار جدلی تاکو جم بهنرا آوینا دل لنابر هر دو چاوین تدا قبلتا آوینا منا بگرمیا قیزانیا خوا دلی من ددمینی با آوینا که خوش و هنری و ناوی خوا دکولی لسر دیوارین دلی من وان تلی خوین تنکی دی هدی جی دیواری دلی من دکولی مالا تا بابا یا تجی هر بشی که ما باسو دیگه هده که بقام شو بگری دای بهتر باجاری مفتا کرم که چون باجاری آوینه یارا ملور خویابو جاورشو باجن زراو او کچکا کردابو سر بلند و سر فراز سری خلول هردابو نرچش بیرو بارامن کمبر بجنه بردابو چون مسین برا به زمان برسف دابو از بناوی کردستان سری متم هلدابو ایسان لبجنو باله برنگی آله بردابو نادم تسنگو برا به زمان طون ضابوی ور زمانی آوینه بهالبسی او خویابو کسین زنبی به زمانج آوینیه وندابو ازم قامشوکا سر بلند لجیهانی می دنگ دابو واره شیخو جگر خوین ناوی می پی خویابو وی هنرون هلبستی دنگ جیهانی بلابو ازم باجاری آوینه قامشوکا کردابو مالا تا هر بشی یا تجی سرچاوی من شکا دیجی بیجو میدیت پرس نابکی؟ کرم که بیشه ناف چی خوشا خاتون پری خال خالو کاب چنگا فری گلال بخچا مش خود بری تچاورشن دلوا کری کنه شیرین جلیوا کری چون جیفینه ریل من بری کچ جوان بو جشانه فری شاغ دانل سروی دلی جوات خوشا جانت که دلی ما چک جلیوا گرم سنجری نفچ خوشا خاتون پری هر بشین دسته ساله هر سال دستوراتا ما مستاجی هلبستوانه که می پری نافدار بو دناو کرده می سوویت دا ما می حقیقت قادری چی اثر دلوانیا خو او از حسرت کشه کی والتی راملاوی بیش بالا حقیقت قادری بله ام از هر برنامه داد ویژم هلبستوانه ما کچونه اثر دلوانیا خو ام گره هلبستوان بخونن را گرینگ راست گره بیژن به اونا ویتشتی و اونا جیندارد کن و قدر اون قیمت اون گرم بیر نکنم هلبستوان هر برنامه که گرم بخون نکتانی یه خو میه وان هلبستوان ماش گرم هلبستوانش گرم بخونم دسترو از به هلبسته پیشکشی و تماشامان مبکن درچه فرموکا نو هلبسته دل منی ناز بدا و قشنگ پیشیا خرابی دکه قالو جنگ دلم دجمنه نمام شربازه دلم هیلونا بخت و مرازه دلم شمدانا لتاریستانا دلم گمانا عبد و انسانا دلم بحره ببهر جوی دکشه تمه لالو در
دل من شایه وک بهار آل هرتم جه دورن اب خم و خیال دل من قانا محبت حب و عوینی جه دکشوته دل من گلا بهاره رونایی دده بجم بالا یاره دل من شایه بکلام آواز بندارا دستره وک بلبلکی ناز هلبسته که ایش بخونم اوش هلبستاوی از بیم وکی از مرم چوم قبر سار دا جیوار بوم کتا چعب من خالی و قوم خمانک یارا من تو بزان و از بیم تو جارا تو نگری زلفا زرا وگری ده سر تربام بویسی هیویان و هر دمه تو بزان و از بیم وکی هات بهارا آل مکا آخین نالانال هیویان و کار خزال وکی بو خوشینیا چیم تو بزان و از بیم تو مرا گلاب دو مرا گله ببن حبو حسکرنه هبن خورت قیزا بنگی بن وکا کیفی و عشقی تو بزان و از بیم رحمه خدا برا شو و من هلبستان ما که کد هده که مزندانه ادبیات زمان ما او هلبست مرا وک خزنه کشتنه رحمه خدا برا لوان با هم چند پیامش بخونن که ما رژی گوه ما هلبستان چند پیام آنجان هلبسته که گله که قیمته واشنه که خوش واره بخوازم حوالین هجا سپاسدار تنه فاتح سوزدار هلبستان ما هجا بجی سلاو و رزش مرساندیه که ما دورش سرحدی بجی مامسته باب روشین و مامسته کنیا سپاسدار تنه که ما دورش سرحدی بله مامسته البسته و یکمین سرچ چه بو البستانی بابا چه بو هلبستا بگو یکمیو که بیشن چه اولو بکن مدانی من براستی محش عنور کرد هشتی ادا حتی هشتی و پینجا و ششا دا الشامي تديجي قال لك من خصها شانو ده بشغل براسي شانو برحست كل يعني بقى قلتي عم كرد وجهه ما دولاتي ده هنا يقولوا نبو ومساتا كردياتي بو بدس منك شانو رابو من دس هالبس يكل تهشتي من هذا از هات ما باجاري خو قندي خو زياره هات مكاركي ما بو بجا شو هناكي یه معمود یه جیکی نووسی چت که سرختی بيجي كيبلك جي هويه قال لك از عاجز كرم يا مقاف سيرو جا شامي هاتنا سيرو شو متبت كريم نعمل دولا شو ما برشا ما كبروا شو هالبس اكثر يبيسي بس مخابن حافظنا كتو يقولوا هنا كي مشاري كر مجوز هاتبه كريم ولا يا كبير او نبيسي قال لك يخش والله بس من حافظ ذاك يعني نفس كتابه خدا نفس الديواني ده مو بس كده كويس شبل جايك منو تو هاشتاده تي بلام بلكي هيفا شاشاده بو هذا والله ويدا من فخر دس بهالبسيكل يلا راستي جسه يعني هالبسواني بال مروا چت بحياني كو هندري مروادا يعني پسگرek چنون ايش عالم چنون يعني خمگيني چنون هالبس ناينه سر مريم بلكي افس پسگرek شتونه هالبس هنا يعني سر پسگرeka هالبس خوشكي كي كوكاربي سر خو بسكني كاري خو افاك پسگرek براستي ستون يعني راستي هالبس يعني فرمو جرح درت كبير جرحي مو رحي مو تقاسي نزيكي وي فزغريكي بو تقاسي مو بيتشي او ايش بجاب نافي بهالبسيتي اباكرن ميجيم هودا يصد مخابن او ايشانا بسغريكاناش باما كردا ضعفن يعني دها بيتر دها زو تشدبن باما وهيجي البيش ما نجي
هي زحمت مع نجم بله بله هم چه بکن جیانا ما آوا کردی دی آوه هدر هم کرداش آوه بخواست نه خواست هم کردن اپس گریش خودش مرا شاندنه بلکه سوچه که من بر خدای هبیب که باقا پس گریک مرا چه بونم به ولاتن در و برن او چند سال دیویژن ولی در کتنال اروپا نه قال بابا ما این سال 100 سالش اپوری کردستان در کت نمیش در و بر بونه که گلک تشتانه مثلا خده دنیرین مدل گور شوپاندنا مش روشا کردیرا یا بهتر پزگریکا کو هر نخوش و هر ام پیشان جغرافیت نه جغرافیت زنی چنه کردی بله بله چون جغرافیت کردستانی د روجهلاتا ناویندا نقابا شرق فکر روجهلات و روج آوادا جغرافیا وینا هناکی مطرسیج غربی لا چیت کرنج بر ریا وانا نکاری بوندر کم علی چینی و هندی وادرا يعني افس جريكا نيرين يبدا يا هاد بنكي افا فس جريكا مازن افا جغرافيا كردستاني براسيجي مطرسيا واجي هبو حتى كلو كرنا بارچا كون ضعيف كرنا خنا كاربن چاوتي دبليزن بيك اساسي وبرجوندي دولتي شي هي بكردافا نهات يعني برجوندي ما ودولتي مازن وقع بدي نهات يا باستيا ما يجي يعني دا بيجي tamam usta karam kır halbasta ve ağmadan halbasta ki khun زيك انا تيبيجم شيك ابين خليك وقف دوكا بتكينا كي جانا شو وقت جيا ما ناطون ددو زيدا روج بروج سري ناخم دار خستن جبو چاندي دكم دوز هرتم دجم سر بلند چقالم بي رش باهوز رات خاكيدا كور چونا سوندا من بشبو روج كردم ججان بولاتم شفيل خاكي بكم روج جوجو بخير وآقريج برفاسبي بونا بوز شكي شكي أزرا بوم سري هلدا بربروج بكردي تيا سر بلند برنجي خما منوروز ازيك بنيجي بنا تماشافانا مهباني تماشافانا بشكله دليل خوش karam پشتی ترا چبکم جوی حالی دروژه من مانا ازی بماکالی قلبا میرونا بدوسو هوالی روژا بهف خوشکن لما چونا صالی جبو ناتا چیکم بخچا لبرمانی گلا تیدا چینم جبو تو هوالی ناوی تلسر پلا اشتراكم ديالي دينو هاري تما خوانا دويالي her bişin جتنا tamaşavanı me Eduard Süleymanov torun Amarov Slav Rezyon jmerana em jwana Slav dikin sajî Süren Mirzayev helbesta ke Sürenê Rostem jmera bixwinin mixabin bam tinane Ali Sadun Slav Rez me jwirane spasdarê wî ne ذلك كيم نيجا دستورات داجي هالبسكي بخونم أما قولي البختي آفيني يا رام جوا خيابو ببودا بجنج دارات جلويا باين صبحي لي دابو وناف قرتيل سروا أفين عشقي الدل دابو كاش بريا البرماليل سر زماني خورتابو جلون برقي كرديا شانتا جمن خيابو ماچك جليفان خست كني شيرين جليفابو از بنابي كردستان سريم تمهل دابو او زماني آويني خوشب كردي خيابو ماچك جليفين شيرين تاني جبو خورتابو انا ادم ختيارة نادا ختيارة باشا شابا دستورات داج هالبستا خو Eşki şivav tamaşavanı me bikim. Ez evindarê te me. Ev helbest min ser walêt nivîsiye ez evindarê walêtim. Bêje em hemû evindarê walêtin. Rast em ser evînî dinivîsin lê
اوینیاما ولات ما آخامه که کو میکروفون ها تا گردانه نینا چه بو دمتي میکروفون ها تو گردانه دان لا دم از اوین داره تمه تا آخا گل زارشرینی دل من دا کل برینی اوینگه ها مموزینی از عاشق تگلمه تو فینجان زیر آف کوسری هوری ملکا سرانسری بج زراوا به ناف کمبری از نخاش تگلمه تو نرگزو ترشیلانی ده خملینی چیاوبانی دیلان کشا قیز خورتانی از بریندار تگلمه تو نازکا پر نازداری حیراناتا به دلباری جیان بیتا زندان آتاری از حسیر تگلمه تو سترکا در رو عزمانی شوقه دیدی جاوبانی کلا دلم تو نزانی از آهوزار تگلمه تو خمنا من شوین تاری گولا وانمه تو آختاماری رومتا ما تو زمان زاری از دروبر تگلمه تو هلینا تیره بازی ناز هوریا گردن گازی جبوی تا دکم هوار گازی از پنابر تگلمه تو هستا دل برامانی شرف ناموسا ما کردانی گلو کدرا ما حمویانی از دل مرز تگلمه تو خوش آوازا بلوروانی ایشو کسرا فقی و خانی کلاما چاوه دجمنانی از مالویران تگلمه تو رونایا ده تاریستانا هیوا روکنی ده ازمانا پیدوس کلاما حلبستوانا از دل صوتی تگلمه تو رو مرجانا عنی گبر تا دادانه پر پیخنبر ختم کرن قرآن از بر از دیندار تگلمه دنیا فانی بوش بطاله نه کوایه نه رستم زاله ولات من پر دناله از سوده سر تگلمه سپاسدارم از جبوی گوداریه قال لك سپاس دستي تسعد سپاسدارم تماشاوان مای ایجا هلبستان مای رزدار سعدی و سببجی سلاویج مرانه ان شاء الله ورساجی رمضان سیدوف شیخ مای رزدار که کنیا سلاوین گرمش بوی تاو میوانه تا همش که مای شیخ رمضان سلاو رزه مجوره هنه سلافين تبع سرچا ازوانا بینم سلافين تبع سرچا من تب خير ور بله البسته و آماده نککو آمدم هر زانم زمان البسته علی ولی البسته اون تیر و تجینه البسته و پرن کرم که چند البسته بخونون اري نارين ورا شمامو كالوان قرا تشبجنو بالسرا اقر خسته ددلا ما تشك مش نارين دخوس دليف كنينه بمرا اري نارين ورا شمامو كالغونديا تشبجنو بالزرافا وكا دارا هرميا ما تشك مش نارين دخوس بهر ليفا كنيا اري نارين ورا شمامو كلنافرا زابو چقاس نرم و نازکە سەرزما زوو حەلیا بوو ماچەک بژنارین دخۆست کەنێ شێرین ژلێڤا بوو ماڵاوە بابا سپاس وێسەر چاوان یەکە دیژی ئەجێ شەرەبێژم وا جان سێلا هەی بدل ئاڤین دل و خەونێ مژمد زین دوێن ڕێدا گول تەجوی چ بکەم ئێدی ژvê demê lêlan û şepal di qamê da bi rengê pêla hat ji wê da
ئاو بوو سۆلین دسنگێدا شین بوو پەلێ بوێ ئاوی مرێ گرت و چوون هامبەری تەیرا باز بوو ژ جلفری شەهنەز بزەرزنگا خوا کری گازی من کرد لێ بەلێ بسەر بەستی وەقت و ژن چاند و ڕامان بەرێ کوژن بە باوەری دەست بدە من ڕەشیش جڤاکێ وێ هەرێ گەرت و وەرێ وەقت و هەڤال بدە من پشت و تەڤدا دەم و ساڵ ژین بتە ئاڤایە کەچا دەلال قەت نەپرسال ئێشێن بەری ماڵەتەوە داتەژی سەجان مامۆستا چند پرسا بمەوە دەکەرەمەوە فەرمووک ئەوروپێ اون civakەدان هەڵبەستە دەبێژن خودێ جارێ تەدی هەر ساڵیا بیرئانینە هەلبەستا کوردی وەختێ چێت بێ دەرێ باژارێ بژنێ ئێسن مخابن ئەمکارە سەر بسەکنێکی بچێکی وەختەیە کەرم مخابن هەلبەستا مەیە کوردی تایبەتێ مەیە کوردستانە ڕۆژاوا قەلسن قەلسیتی باشێ هەیە یعنی نەگاوێ ئاسا و لۆ هەنێکی کوم هۆ ینی ناوێ هەلبەسێ لێکێ ینی بهتری وێ هەلبەسێ بڕاستی قەلسام جە گەلەکات دژبێنن 15-20 کەساتێنن 10 کەساتێنن مخابن وەکە هەنەکان و شخۆرە هەمە جواتەکێ گوتن هەبدوو ئانینە چێت بێ دارەکە تێنە زامەدە ماز بێژنە مەزامەدە ناب چەند جارمە تێکیلیاکن نەزامەدە نابم گوت ئامەدە بم کۆکەک و ئەس بخوازم ئەس پرۆگرام ژۆر دەینم و بێشن طبعا یێ هەفگرتنان ویسکارین کورد لە سووریا ویسکار و ڕەوشەنبی و تەبایی سووری ژوارە گۆختێن بخوازن جواتێ شێکن ئەز کارم ژوار هەنێکی ئاری کار مەسەتا جواتی هەلبەسێ ینی پرۆگرامێکی درست دەینن نە پرۆگرام مەشێ بارا و نە هەلبەستوانی و هەلبەستوانێن و نە مخابن نەجێ سەر بلندیە ئەز ڕاستی بێژم سەروێ پەراتە بێژم گوال لە شواب لە حسامی ژی بکنیانی ئەز ڕاستیاوار بێژم نانی نەجێ سەر بلندای هەلبەستا کوردی کوردستانە ڕژاوا گەلێکی قەلسا ڕاستیژی مخابن ئەم چێ بکن نەدۆنم بەڵێ تەماشاوانەمای سەمەدینێ مەجید ئیسلێمین مامۆستا هون هەر بژین سلااو و ڕێزوە و میێوانێ وەرە سپاسدارێ سەمەدینێ مەجیژی ئەو ژێ لاوێ مەجیدێ سلێمانە بەلکی وە ناوی بیستە هەلبەستوانێکی پڕ خۆش بوو یەک خۆی کلامە وڵاتێ مە کوردستانە جی مسقانێ مە کوردانە کورد هەموو برانە بەلکی ئەو کلام وە بیستە ئەم دەخواست هەلبەستەکە مەجید سلێمان ژی فەرمووک بەڵێ وەڵا مەجید سلێمان ناو gelê me Sovyetê da ne tenê Sovyetê da her çar parça jî ez bawerim gelek Kurdê me wî nas dikin gelek kilamê wî helbestê wî însanek yanî gelek kewş gelek navdar bû çû ser dilovaniya xwe Xwedê rehma xwedê bike re cêwî cinnet ve sa jî xuşka me Xeyleza Reşîd helbestwana me ew jî Slav bû ve helbestwanan ke kinyaz Mecîd û bavê rojîn spas darê te ne xuşka me Xeyleza Reşîd belek ez Mecîd Îslemîn helbestek ser egîtê qadirî yek û gavadinê min helbestayî xwan ser wiya nivîsiye hercî helbestwanê me navdar bûn hercî hesretkeşê welêt bûn şaîr qadirî em tew dikin şîna te nav mekê min helbestvanê mîna te nav şaîra tu guleke bibîn bûyî qeder wiha bû ji navbera me tu zû çûyî çûyîna te li gelê me xiste di nav keder
بۆنەتە وەها بوو فەلەک یازیم قەدەر دە بەردەوام کرد ڕێجا ئەحمەدی خانی هەلبەستە پڕ بوون وەک چەم و کانی دخڵخولین bi şeb û roja nedişkiyan ne tu bûyî hostê xeber û giliyan min ra bêwext emrê te kir qerezî ji bîr naçî tu hergavî her lezî tu nemirî di nav gel da tê bijî helbestê te yê neçin ji bîriya min jî ji bona te her tim em dil birînin gav û sehet rehmê rihê te tînin avê vedixwin gencê me ji kaniya te dawxwastina wan her tim herin rêya te ew rêca te her dem paqij temîz e wek kulîrkê binefş al al nergiz e dilê te da çû axa sar ew miraz te Kurdistan nedît aza serfiraz zûtirekê wê rûzgar be cî û war navê te yê herfê zêr ba nivîsa zêr bê nivîsar rehma Xwedê bira meştê Slêmî ve saj Egîtê Qadirî ve û hemû çiya ve belê بهشت بێ تەبا جیا بهشت بێ و جهێ براستی ژی جهێ سەربلنداییە بوون ئەونا براستی ژی کەدەکەوا پیرۆز هەیە براستی کەدا پیرۆز بێ مەوژ بێر نەکێ کەدا پیرۆز سەد مخابنێکی قەدرê helbestanê me miletê me ne kêm zanin lê em ça bikin rêzî ji me re hebûn ئەم هەتا لەبنە کوردە نەتەوە ئەم نکارن رێزێژ هەبرە بگر لەبێ ئەم ببنە کوردە نەتەو بەرتێ بێ لە بەرکی 4000 کیلۆمتر دووری مەزێ بی زمانی ئەست لکناو مانە بلۆ ئەف زمان ئەف ناسنەمامە ئەڤە گەرەکە ئەم لێ بەگەرن وەک تاجە سەرێخ گەرە زمانیان بپارێزن دامە گەرەوی زمانی خەم بپارێزن ڕاستیژی کاکێ بێ زمان ژیان نابی زمان ناسنەمامەیە هەبوونامەیە ئاواکردنامەیە جۆرافیامەیە خاکامەیە دەولەتا کوردی ڕۆژێل پێشە باش دوێ ئەم زان بن ئەم ببنە کەسە نەتەوەکە هەر کەسی یعنی ئیرۆ ئەم دەوروپات ئەڵمانیا جم ئەڵمانی دەولەتا هەر مەزنە لە دنیایدا باوەڕکە ینی حتا پێشێ مڵەتی ئەڵمان نەتەوا خۆت پرسی هەیش خوانە سەر خۆسەکنینەوە تەبلیک و دەولەتنجی و دیموقراسی نەژی و مافێ مرۆڤاژی تەوانا باشەنە بەس نەتەواوانە بەری هەر شتێ جەمانە ئەم مخابن ئەم بێ نزانن ئەم هێنەکەت نەبی کراسەی نەتەویدەوە ئارێ وەڵا تەماشەوانێ me şemdîn Colamêrk hûn her bijîn spasdarê te ne hûn ji her bijîn kekê me hêja em spasiya dine hemû temaşevanê me esa ji Wezîrê Kinyaz Mîrzoyev Slav û rêz kekê Kinyaz spasdarê te ne Wezîrê Kinyaz Gelo keko helbestê ve amade ne ئەم ئامادەنە شتە و میوانێت دەلارە عەزیزێ من رووسێل دەرکەت ji birciyal hespek hê swartêya hepirî û pûşî li bejnêya omîd û evîna min qamişlo her tim cihê kesrewana nêrgiz û şepal gulîstana perîxen bi şehnazî lê jiyana helbest û strana min qamişlo من سلاف لێ کرد و کۆبانی شەرمین کرد و دل بدەست من دانی پروین هات و مزگین ئانی کەهنیە ڕامانە من قامشلو کاروان برەفا وەکە پێلا جولئون بەرگا هاتن خێلا ئەفرین کوشتن بتێلا باوەر و مەندیا من قامشلو پروین ji dêrikê bajarîya
نازک جوان کۆبانیە شۆخ و شەنگە عەفرینیە فرهنگ و ژیندارە من قامشلو جسنگاتا و بربژێرڤە دۆزدکێ بەریا مێردینێ وارێ سەیدا ئون هەلبەستێ ئەلند و تۆرینا من قامشلو ئەڤجی سەر باژارێ ئەڤینیا قامشلو ماڵەتاوە بە هەر یاتەجی ئەجێ کەلۆنەکی فەلسەفی بچێکی گوێ خۆ بدێدا مەسەلا ئۆلی و فەلسەفی بەگرێدایە ژیان خۆشە تم بە جوانی گونه چ بوو گالبوون دانی بێسووج مرن بکار ئانی نا گەر مرۆڤم بناف خویامە ji pênc par pirsa ez dûr mama çi mal kûr hê bi mihvana na gelek xweş bû vê jînê da ji mir pêwîst nîna di olê da serî nexim wê çandê da na bihişt ewa cihê birûmet da min jiyan bi ol û minet ez ê çi bikim ji pêxembera ne lazim çawa bêje min li vê cîhanê dîrok bi reş kêr da qamê gelo ma xuda tenê pêzanî na navim qet nanê bi minet serî nadim ti car qublet bila neçim wê bihiştê ev jî diyarî te ji bo nate ماڵەتاوە بە یەکێ me Metin Oğur ew jî slav û rêzî jmerane tir çava Esa ji wazîrê Kinyez her bijîn bavê rojîn Mamosta ûnça Helbestan wan bernama û ça dibînin ek bandora wan bernama ser civaka ça çê dibe pirsê pirsata ji min yan ji mihve we pirsa min ji we ye pirsê di me we dez vê programa te bê ser vê programa te hin hayanî yani taybet yani tebayî taybetiyan bernama ça bandora bernama ser civaka ça çê gekê bi birastî jî cihê serbilindayiyê na û cihê rêzê na wan hêvî me karê berdewam bibe û bêhtir fereh bibe hêla helbestê de adî helbestê de heta carna belkî kurte çîrok jî mesele hinek amade bin karvêjatê ama bu vegîda yani bes karekî cihê serbilindayiyê birastî jî ez spasiya dikim vî karê wê pîroz û karekî û taybet bi zimanê netewe jî banê kurdî ev jî gelekî giring e ji me re hinekî mijûlbûn pêve derdora hû pêve têne mijûlkirin va karê were bi rastî karekî pîroz e û serkeftin bê ji bo we hêvîna rojê bê mastir bê ferehtir bê hûn gelek kesên nivîskar û kesên helbestvan bime mêvanî wan û karekî pîroz hûn dikin destê we sav be Spas darê te ne neçanî Esa ji helbestana me hêja xwişka me rêzdar Fatê Taslî Tunç slav û rêzê ji me re hene em ji wê slav dikin çava deba wê be Tok de kerem kin helbestê ve çane kerem xwedê mangekî mita slav û rêz birayê Kinya spas darin çava ez ê çi bêjim ez û tê bi hev re dijin bi avîn û dostî hevan destê xwe bi destê min em herin ba seydayê kal da em jê re bidine xwiyaya evîniya me her dijwar hêvî bê destê te maya hey seydayê min kal pirt û kûxa me xwe bîna me herdwal hevdû civîna dil û ca gerbûne xwîna hey seydayê min kal pelê ba herdwa weşîna ji darê de hatin xwar nekev ber gunhê evînê hey seydayê gunehkar ez ê yeka li ser
کوردستانە ڕۆژاوا گرێداناوە هەرەما هەفتووە ji بۆ ناکو دەدید بێژن ئە پارچەکە ڕۆژاوا کۆبان و ئافرین و دێرک تەب گرێدانا سوادە بێژی بێژم ji بۆی تەو میێبانە ئەو باش زانێ ئەسکیمە دێرک و عەفرینیمە مشرۆ و کۆبانیمە ئامود و دەرباسیمە گرێ سپی و سەرێ کەهنیمە حسچا و تەربەسفیمە جەمێ دجێ و فوراتم نەورۆز و کوردستانیمە ئەشۆرەش و فڵقانم لە دۆزدەهێ ئادارێ کەلیمە خودی چاندەکەمدارم جزەرزنگە مەڵێ جزەریمە دیرۆکم بەهێزە ساڵە ئەز زەرزنگە میتانیمە ئەز ئاواز و سترانم دەنگێ شێخۆ و گاباریمە بناوێن هەڵبەستا وڵات ji kêşkê û gundê alîma هەر بژین ماڵەوە te ji ser çavê min ezîzim مامۆستا لە ئەڤرۆپێ پزگرێک چێ نابن ji بۆی هەڵبەستە یانî pirtûk weşanê tiştê pizgirêk çê nabin pirsgirêk dewletê de pizgirêk çê nabin na dewlet gelekî azatî dewletê de bes alîkarî dewletê nîna alîkariya nîne nîna carekê ew helbestvaneke li cem we ya navê min ji bîr kiro me pevre gelekî têkilî jî kirin golbêdê dewlet nîvî didê me pirtûkê me nîvî didê me û nîvî em didin cem wa wê jû li min re got got ne em didin gişî بۆ دەولەت نێوی دێ و ئەم نێوی دەجن مخابنێ بەلێ دەم سەر حسابی خۆت چێتکن دەولەت ئاریمەنا بەس مەسالاتی دی یێ دەولەتی گەلێکی خۆشەوە گەلێکی سەربەستی ینی ت پزگرێکی دەولەتی ئەبەدە نینن بەس پزگرێکی مڵەتێ مانە مڵەتێ ما هەبدوو عاجز کرد ئەرێ وەڵا ئەرێ وەڵا پزگرێکی مڵەتێ مەهانەکە کێم نێمە Kerem kan helbestekî dost bijin. Ez ê yeka çîrovê dê şere bêjim. Ama berdest çi heye ama kişan ana var ber binin bes telî nekam. Fark nake. Ji mêjva ez dikelim kela min ya pir kevnar. Her tim şerê birak û jî dar ji kokê tangî xwar. Parçekirin Kurdistan kuştin çandam hezar sal. Nav li gundê min kirin bi ola xwe ya tev gemar. Di holê datî dimam ab gewriyê di neçû xwar. Li ser singa wê xakê girtin keheniyê tev zelal. Reng û ziman ji mirma ji Kurdî tiya pir kevnar. Ereb anîn gundê me cotyar bûne tengezar. Rojajîn û berxwedanê me kir doza 2004. Berxwedana dozdehê adarê meşkan dîwarê tev gemar. Lê gelek bûna wek rovî di kuncê da çûne xwar. Hêviya şoreşê tev kuştin bi hin kesên koledar. Ev jî yekane têwî bû ser. Her bijin. Mala. Çavê min. Mamosta pirseka ha rola helbestvana civaka da çi ye? Helbestan gere çi rolê ve dina civaka da rola wî çi ye? Weke destpêkê de me got êş û azar dide di helbestê de vê bi xuya kirin û avakirina ziman bi hûnandina helbestê ev gelekî giring e. Yani vexabin zimanê me Kurdî resen nînan di helbestê resen binivîstê de bixebitin ya giring e tişek û karibê bidê hevdûn. Ziman avakirina ziman ew gelekî giring e ew karê helbestvan heta çîrokê weke gotî çîrok rivayetê dinivîsin bi xeyrî zimde zimanê Kurd. Bes nêrînê me de helbest divê illa bi Kurdî bê nivîsandin.
غیری کوردی چێ نابێژ بەرتێ نگاربێ خۆشک بوونێ وێ جەمالێت ئێوی شکلێ خۆشک بێ چیا کوردستانی واچێکی کوردی وێ بەژنا ژنێ کورد واچکە وێ ڕۆلاوینا گەرەکە زمان ئاباکردنا زمانێک گەلێکی سەرخۆ بسەخنی سەر بسەخنی و هەڵبەتی زمانی کوردی دەینی وەکەم گوتی تشتێ عەرەبیژن ممکن یانی و کاربێ بدێ هەبوو يعني بوري هالبستونه يا بارێ زمان هالبستونه ئەژبەر هەلبەست بێت دبستان ژێ دبستانێ زێ بەس تیکرۆ پاش دەچم تا شێوەکەدا ڕوشی بووم ریبا گەنجە کاتە نوردیستا خوێن گووا دپەلێ پێرەنجەری دەکە کە دپەرە تەنێنە کوردیازی کردیان کوردی نەخوێند گۆما چیە هەرمێ بۆ کوردیە مگوازی خۆ عالمێن مگوازی خۆپارۆژەکەم بۆ پختنکاری بولۆ چیکی یانی مگۆ دەنم يعني باقام جي هالبس اشوما جاكي مقولت ديواني جاكا خروج امتحانا اوفيسا كمكتبه كدولتي مقول هنا بس ازيش سنه صورين تصوير دي قاعد ما توانا بقى داغم زي سيصد ورقي هندي تيدي سيصد قرات بك مقام لكن شكل مدرس فكر وقت بتكي ديوانا أنا بفرجيني قاعد بس في كل يعني مثلا شيء بنا يعني هل بس دبستانا كنتوية وقرين قصر بسك راسي جي بس أنا بنقها زمان وبنقها أباك بس قري كي إنترنت ما مستشفون خمنوكا ولی از البته که بخونم حیانی که بسگری که یکی مچه به البته که ابینی ازی بخونم تشکیشی تماشاوانی ما بکن ben dateme gava bihala berfaçiyane gulşîn bibin li delekiyane biherikin avên çem kanyane tu bizan ve ez ben dateme gava bilbil werê laranê bihar vebe li Kurdistanê keç xurt bigirin xaş dîlanê tu bizan ve ez ben dateme gava hub derê li vî ezmanî şewqê bide çiyawbanî eşk dagir bike tev da vî canî tu bizan ve ez benda te me gava ku bûşin pêlên dara bicilmisin gulên evîndara gazî te dikim bi hezar zara tu bizan ve ez benda te me te hêvî dikim hey gula rengîn min nehelîne wek nemûzîn dema evînê lap wext û deme tu bizan ve ez benda te me zûva bêxewim hey bela serêm ji nav vê zulmê ez çav derêm bête cîhan teng jiyan bêteme tu bizan ve ez benda te me tu xeca rûxal ez siyabendim dil hinavêm tejmin stend qet napirsî gelo ez heme tu bizan ve ez benda te me hey tu livekî nav hezara da saet fermana min destê te da divê dunê rokê ji heme tu bizan ve ez benda te me mamostanek pirsgirêkê interneta يا باشو شو بعد اسباسا هەڵبەستێک bê we xwend دنگێتە سادەسێتە سابە سەری هەلبەستا خۆشە çimanekî interneta wanekî xerab bû qeybê خودێ بەرکی زانم تەنێتا me باشەژ پزگرێک شێ pirsgirêk çêbiyanekî interneta xerab biya هەرێ جانەولو temaşavanê me İdris Kuş her binî mamosteyê û himmet her bijê spasdarim İdris Kuş şevî slavek me re şandiye spasdarê wî ne çava mamoste gorî we kîjan helbestanê hemdemê
باشن يعني انها هي يعني بري يبري ودي يا حمدمي كي جان باشن هر یک جوانا هر یک جوانا بسرکتی بود دما خود جواکا خود بسرکتی بود راسی نو که من هابون راسی هل بس فانی می بری کلاسیکی بون بس بهتر بسرکتی موجه نوجن بر بهتر گوی خود دانا جواکی گوی خود دانا نخوشی و چی که بهتر و انا جوی خود گرتی حتی ناجی مخابن بلكي بصدان هالكردستان رجعات دميسن هناك هانا آثار كسين كلاسيكي دون حتى وشاو دست نوجين بيجا نوجين بيسن نوجين جي نراس يعني هالبسان نوجين بجواكي باقي دا دما جواكنا زاك بيتشا نوجين بيسن ابي شاشي دي كان مزد ناف ورتي مدا تدي بيجن ام يا نوجين بيسن هالبسا حر ازاد يعني هنا بجواكي باقي دا ابو دي باقي دا قال لك تشتانا حتى دبي بريك وتكار بي كبي جواكان يجندت بالبيسي مخابل ابجنكي وانا خوشي قال لك هاد وقتي بهتي وهاد وقتي خذها بسركتي براسي جهه احترام ورزينه هذا ساني مي نانيون بله تماشاوان من مقصود نادیروف سلاو رز ما مستکنیاز تو میوانه تر سپاس دارن جارا ما مستا چه گلی گوت نوانه چه داوخواست نوانه تماشاوان مرا گل مرا بیجن دوی با می برنامه بینن داویه هلبسته وان هلبسته کش بیجن و گلی گوت نوا چانه چه زين اخو هلبسك سر كوباني بيجو تشكي دريجه قدامي كرم شبكه طاري دداويان شريده زنجيرك الرش لبجنا كوباني دهات بيتشا هوا جالي هوا ودنجي من دقوريا مدى هات كشتن قي أفتشبو هوا جالي هوا أفتشهو بو زارو جن قال بدنج دمان دناب ديوارين بهيبيدا هاي جيانا بناستما ما أفتشهو بو دوين شفا رشدا هاتن دزيا جيانا من وأقركي دجار لبجنا دايكان بدو خستن بروسكي رحنيان درين دايكا گورستانك مظن جكارواني باك روانا لسر قري مشتنوري رنگ برنگ ددان روجك طاريدا بري خوا دريان خدا بفلقانا برلنجي خوا سيركن الأزمانا دريا خدا تكشتن درين بهشتيجي شكادن دوين شفا رشتا بر بخدا جتون زاروك لسر سنگين دايكا بنابي كردستان يا خوا بچكي خوين بخوين ام چبكن خدا بنابي تا ام همي هاتن كشتن سر خاكا ميا بيروز وتجي بي دنك ماي هاي خداي المظن ابجي دياري مهبادي مكتم هلا هر بشين دسته و صغبه سرچاوي من دلا بري دلا اجي كيف خشوم قال لك باش جاريان بورا مهبان جاريان بس قال لك سباسياوتكم كوف دفتو دامي امنكي بهبدولا وقت دمك خوش ما ضرباس دمك خوش وبراتي ما ضرباس بهبدولا سپاس دارتانه از پیامکش بخونم ابجی خیر هات نوات غازه که می رافیق یعقوبه ایوار باش پیشکشمان برنامه دیون البستان کنیاز مجید میوان می نافدار و هجا البستان باب روژین بخیر هاتیه هر هبن
امجی سلاو و رزق رافیکی یعقوب راتشین سپاس هر داری جا سلافی مش گشاته وارا ام جارك دن سپاسیات نه که ما باب روژین اون سر شعب ما سر ما هاتنا باتنا خو گلکی که خوش کردن وان هلبست خو خوش لیریک به ولاد پاریزی یعنی هر جواری ده هلبست و هر جواری دا بون گلکی هم که خوش بون بناسیا و با ام جارك دن سپاسیات خود نوادا ساج تماشاوان ما کی که باشتاری برنامه ما بو سلاو رزقش مرا شاندم من وانا همه سلاو رزق کن ما پیام کش نخوندم لیبوری نقشمان دغازن هم دویژن ببینیم خیر و خوشی دا حیانی دوشم کدن سر چعب ما سر ما اونتنا سپاس